Bon bha ki school mission kata jong ki balang ba pher but kating don jong ki school mission klaira bana do ki por bamenshwa ban kentiu ya kar kom perkhat pertan khamtam ya ka puli puthi te menta kasni ha kaniga por ngidan ha kasnong walang hadian jonga kadan kaniga building jong ka school Stella Maris Secondary School kawa de kawai na ki school mission jong ka balang Catholic ka balai ka jing sakri but ka kinjo san post na menta but ha bangipoy ha kani jaka ngila bani I shisha ba ka jingtri sitom jong kini kinong prat lenti bana khmat hila pen mi yuso babon na kani kisnong Stella Maris Secondary School kelapan ha perdano ya ke jingrakhi dap san posnem kani ke school kabadan ha kisnong walang kabadiru ke school mission jaga balang Catholic ka bahab ha ke jingpet jaga St George Parish walang ha kani ke singi u emily ke than ba senchar lingdo thaba ulalong kum kongsan nangta ke jingadon lang MDC ke than ba sherbor maulong kum sumbut kongsan u father Felix Lingkoi badi principal nangta vice principal kinohikai ki ba shakhat sumbha ki past peoples ki kena school bat borok ki ba nakani kisnong Shwa ka program lasdang daga mas bukhut do Reverend Archbishop Victor Lingdo badairu kena school barim jogani ke school baru badai na kisnong walang haringkat ke jingadon lang ufada Silvanus Nongkeri Parish Priest baningkong do kawalang ufada Edwin Kahit bat kiwei pat kilingdo soblei bat kirunium sister Archbishop hak jingkren le burom bat ki program penbernya ulapan pau ya gejing kemen ke bakrau haba yui bakasnong kathan ke kiu khamtam ha keleng ke puli puthi ke yo ka kon haba yanu jor mshwa kalong ke badang duna bha uang not bagi khna puli ken tre stom shushu khnang ban kiu ha ke jing im namar kumbalong menta lami bon ki badan ha ka kredan bahe lingba ke ni ke school bat na ke ni kasnong walang haba jingkren ha ke program UMLE ulapan bana basyan on sekentiu ya ke ni kathan kem ka smart village bat kentiu ru ya ke yo ka kot kinong sangsnong Bala pentip bala IT yaki core komputer nangta ke printer bat ke song pisa ha ke bol bula sya ke ni ke school ringkat ke jingerap wan kentiu ya ke ni ke school ke bari tang ke ni ke school mission hawalang ke balai ke jing syakri yaki hebarit bat ke samla puli nakaliang MDC la penbana manakaliang jongka district council scheme UNIT sanlak tengka kanang ban peniar yaki jing puli bat ban kentiu ya ke school ringkat ke kentin pen ketik jingmut yaki kena school ban treistom bat kiyo ha ke jing im Kibakran lang hagani kisi ki kentup yu father Silvanus ubala tre shitom bha kumno ban prinyo jingi thu no ya kani ke school ha ke sarkar nangda ban aimen sim ban sei ki khna bakan sai ha ke exam SSLC ha ki snem bala let no kibakran lang ki kentup ru ya ki past peoples ki bala ai ya ke kentin khublei ringkat ru ke jingno senyang sha kani ke school la penshong shit ya ke jingrakhi de ki program ni ki khna school bakan thup ya ke jingruai ke jingshat ke skit ke bakit jingmot bha bat kiwei de ki program Yang subhaya ki Jubilian Johnny Mrs. Juliana Soflet Mrs. Theodora Kurba Dr. Arnold Sekian yang dibantu pola itu dengan subhaya tua kayak Nga kepat ya barok ipat betul tapi dan subhaya yang nang barok ipat betul kat dan to compare ke ile thai barok kat dan ni tang kat ibaba Maris Secondary School Golden Jubilee menta kala per baklapan kibriu kila sang ban perseluri ki kun Malay School ki kena kila don ketang kencing terang ban krekot nang ta kani ka school ru kala kiu hang kencing nang jing start bat na kani ka shinong mi bun ki ru heru hai ru kum ki engineer ki babon ki officer ki babon ki sister ki babon ki lengdo ki don ngau bishop ba mi na kani ka shinong gamot ka jia pair bak la bak ban nang ni shkamat ru an sei ka jia pair lada ki kimi pa ki ru ka mensim ban treshitom ban don ka mensim ka thong ban kiu sha prang kasanang bha shu leng ba ka jing don ka pare shang ni ba ka jing don ka ni ka school ka pare tu kalang dap ta at asnem menta an rai bon ka jing kaladur haman la ki shinong sau dong sau kun cho ka ni ka parish bon ka jing kaladur ki brio hakariam ka bek hakakien thale war ka jing yo ka jing kod ro la khambon chibon la khambha chibon da ka mot kan don bek ka jing kala na ka poch ka por ka jing kala ka babha te ka khubor yang yakini barok along na ki tre shitom
Da ki long ki brio ki batreshitam kasinong walang bat ki marjan marpa kasakio habon kiliang. Dengan dua ngikit bok ikan kasinong walang kinong sang sinong ki kibi ki kpa ki kun samla kinong hikai ki lingdo kinong niam batreshitam lang bakani ka sinong walang bat para marjan marpa kani ka time berkawai kan sakio dan sekeladur pak labang. Dengan dua berikut ku ia ka sinong walang kani ka school Stella Maris Secondary School bat kinong hikai kilong kimilong pa bat kena school barok kublay ya pi barok. Saya Pak Jumpi Pak, Saya siapa? Kika Diva. Hôm nay ấy bảo xin đi có lên đi gì mẹ dạ 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 thì đừng cam ý này mấy Wah Kika ni Pak Jumpi dan kamu orang Jumpi. Aku ada kami masyarakat, thì đừng cam một ông ấy bà kami ikut, passion aku, kita pilih rasa, dari pilih pilih, pilih beberapa buah, dari itu sini, aku berbuat, kalau kita berbuat tersulit ke besar, hỏi chị bà passion aku, awak aku AFP, kami dah aku nak jumpa jumpa, tahu betul mungkin rasa di sini, besar aku, vậy bà Là sự thương khuôn cái về Pak Jumpi ông. Jai, ủa mấy hiểu sướng của mày cái về Pak Jumpi ông. oh là itu rồi trong một trăm tiền là itu rồi Passion ni khuôn, mga bari Pak Jumpi ni sini ni krawe pi, nam ta chin Pak Jumpi khuôn, de phim đi kinh khuôn bani ben ni, namar nge ini si bam taan, ada kikini kikpa kipan i kikhuôn. Nakray, di ba yung class 11, class 12 day? Nakray, di ba nung tayo? Kaya mali ito, hindi taray yun, ito na, ito ba na agad lang sigit? Ano ba ito mo? Ay, laksa na yung sinyaran mo. Magkakatambang ito mo. Pan, namatag, yung snow ba nang bandang niya, pag nagkiyang shaway pa. Kajing duk, kajing sinjar, kabay kali, kabay pa, kabay waye. Aga por sa Jubilee hamar bisu, haus na ba raja? Haus nam kendai pun kendai yang mau babu Victorian, mau Victorian, punjung babulio. Yang pada ke Jubilee kan wan kan lek, iban dua yang jingem dari kisniang kisia. Itu tadi bapli kertak tiang nang kemen mangi nang jenjar mati. Terus nadat ke Jubilee pak kata dah. Man bersana. Kenongin bersana, ya ke Jubilee hamar bisu. Haus nam kendai pun kendai, so ke Jubilee ni play ke ten tuas tu. Ang kata kapor, kat kendai ngut di kena school kita. Mala sukar na rum na neng kata yo no? Kat kendai ngut, mentah yung ndon jaga su. Lai sao sang bat sayang stream ru lapre. Ke Jingroy. Tahan nero kali balong kubda. So aja ke Jubilee. Ndai tang magini isya di jagi lot di bitor di dalam. Bat babang kati ru sikit. Niap berkat lang kung naman penyasakan. Tadi ke di cintanan. Bantu terus semua. Mana bala bantip. Lagi lewan dia hadir kat tulis nam. Kami isaka. As the Thomas kuma paris Snow High P, ini jing ai baret jomi. Tu ini ai jing thapti ka bajan na ka banta in MLA jomi. La sanction daga scheme PMGSY yakni 1 kilometer nang ni nawalang sa pomos niyang banpanbahano ini ka surok haka tingka kabukat do hado lai krur tingka tani oporu ini iba nang ni kasurok kan sabha bagi saya join biang nang tu saneng sa pomok neng bat kiwing internal roads kebaran ni po madan bita walang ro nginyele manawara lembaga di scheme internal roads kapadon apo manyo nakaliang chief minister banai yaman the family ban develop ya kathan kepada apo man laki constituency bat penjuru ani kapor ano ya piru ang tistak kendiat banai ana lai banai ni residen 100 apo maran bitaw idon kiru romba ba layak keren shwa napo department rekat la baru minister CNRD bagi kwa aplan banjir ya kita ki village ban promote ban uplift pasajir bagi lai artlik option nang tay napo kerang zaman thelen
Bagai option senis paparan bitaw ya kanu winya jit Henry benta nakaliang ke department iyo jit ya kani kamadan bitaw kum ka model village kapandai syani kathain ke jongi apadan ka model village pun ini kan pangina nakaliang ke department babrik karru nakaliang jong ka blok le syang banyak relang begini isinong sini kathain man lagi department haba model village ngile man penbiang lut nado kau umba mumdi kepada ke department PhD man penbiang lut isurak ka pengilain ke department PWD nakaliang jongki networking nakaliang jong BSNL pada mobile networking berkumjuru kibadan hado khat khandai arfo teli ki department ki belawat tu kaski ringkat pengalawan lang atau kaski banyor snow i ringkat lami di geromba nani kathain kilaya snow kini khat khandai arfo teli ki department kilayawan banyak keren bat pilaong ba support tak kendiat banjele ya di survey bat kisah sedang wanra no ban develop ya kan dikatakan badan bitau bat kumjuru kepada yang ni apa area walang jokhi amkwa ban keren bun Henry ga kwa aru panong yepi kadon gaji persyang na kaliang kajonga haman lagi liang ade gajin stang Henry teng-teng imdan bacuang ba ngin kwa ban ketik nakadiang ne kamon teng-teng idon kam eru mansule tang kam ibadat yolesi kanwan hi ka development lamba kajing persang kajongi Bala ai ni ya kini kalan pamenta ni ni benkut nani thang ya kini ka penhap perda ya kini ka golden jubilee jong ka school jongi Stella Maris secondary school agaba delimba jong kani agaba mengi baro kini adon angni idon benta lang bakani ke school ngidap dak jing kemen yo blay dry kan ras paula pila telenti yang iway by way nga ay kisongu royai archbishop bay jongi Summer in the city, sing it to me, baby, do-do-do-do. Summer in the city, we be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want, I know what you want. Summer in the city, we be looking pretty all night. Summer in the city, sing it to me, baby, do-do-do. Summer in the city, we be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want, I know what you want. Hey, one thing is true, this summer has no rule. It's just how we live. Jom SMC baro ki kmi ki kpang ki khor samla ki nong ikai beren bak gadu benta bak bakam terpang ya pi na skol kai yang kasem kasnok kathau kari bazal mreu kasane api na skol ngak kende nasim mars ni ya na skol jom Stella Maris pak fong uniform blue tolan sa ngaru pas matrik nak te skol masih pon biar ke menta jian tijoka santo Islam haulu Islam arja rusal
ngakin mau kendang house nam arajaru Sripol Karake ya Golden Jubilee jaru kumbar kilo ini hot nakaliang jonga kumbar besi ngamdol sibuk bangkren nana aga jingker kerdo ya kinang lam jong school kinong ikai be ya jonga bar kena school kumjo ngabo tang wei akan mai be to muluk sustam wong bumi lanau de ko te nation rang pray ko mu pray nai pray te moni obam ban kiyo be adat setelah lom jonga ngasno sorong ngawar ka pra kami top 20 nangani school kade sekarang untuk bikin school pemerintah apresiam ya kan pemerintah tapi ila belai ngama kumbang bapak apu mana bapak apu kelas 9 gua connection ngali kelas 3 ngam gua long melere ngate gua long besi balai gua long besi ang matai bikin dia bamel be kupa bam besi be kuni minat top ala ijing pule to kidang step to smart ban tracker namar ban kajing ukuram kale shapihi pihi busuk agen masalah sismi tekam juru ya imit pajut nas ko gidan hane to sneng lene to iPod bhai di kunjung piru bakin mang laban pule ko bhabat pa piru baki kunjung pi busuk agen masalah sismi te sasin ek beshi ko ni kinang kai bede jini baki la tre shitam sisa ban hikaya ni namar bade lamba jumki bangar mang sapas bhai ni exam te sasin pule shibunya pibaro iba ladan mentah hagane kamu mentah kesini itu beli nak kefu tapi baru begitu